Upayam karat nongtung uba niwel syadab ulaklat no aga step jangka kat pratrek naitung arajar arpulai hakapor kendai bejimen step hagi yang saajung hadin kejing ban kejing stom kabala katukane benai. Uba niwel syadab udi upayam karat nongtung ublai kunteng banyai dawan ke sarkar jela Meghalaya bagan pai kemat gijing balamat ginong song hakathan kaput karat nongtung tang na kejing syapentut pamana kapor hagi bor jangka Asam. Upayam niwel syadab udairu uwe ni ginong alam garat nongtung bandawa ban penbet mardor ya kajeng ya ka japut bat ban penbet uput usam bati kena hapreng ke Meghalaya bat ke Asam. Kam tam bandawaru bagi snong ki bahap apok garat nongtung bakim dai bandet sekejela Asam ha kajeng penbet put hapadeng kini artli sarkar jela kam tam kumbalai put ligi snong ki ba angnut ban ya sok bet bat ke Meghalaya. Wadah pedeng kejing longrang ba bat kejing nok kerta upayam niwel syadab syam lesong that ban syakri upat ba karat nongtung bat ba kino msyale ben nyamat kejing hagaban kapor ni urang ba ujulet ru banten ro syag district council halor kimat baper naga benta kejing ba jeng ipat ba karat nongtung halor ki babon teli kejing dan nadia jeng ki ban pensakan mau yo kejing klat no jeng ni urang ba klalong kumbatap yu lo ubadom me karat nongtung. Ndai kejing angnut jeng halor ki babun kimat kinang yai beteng ban pen urlong nang baki wei pat kinong yalam jong karat nongtung. On pendap kejing lek niam khat do ban penen buram ya upayam niwel syadab aga arpo terik unaitung arajar arpulai hagi yang sa jeng ha umpa owin ha kapor shibaje no pai sengi.